Your Excellency, our Governor, the team ya Kisii County ngima, n'abanyari bari bonse moraiga aseri tukuria rero, lakini itena atiniraiga n'abande korete engora yane yabene, ngaya namangana korekaniri atari amaya, naende kubwekera umuntu nyasa kurara, asobuwe baigo keigwa, amatukataraika, aserietari ya Yesu, igente kibwatiwe, justice be seen to be done. Governor ito, aiga igotoro iramani ruguru. Abantu baramasha, kakipore. Igento nari gusaba. Nchena abore tichikura nkabuvwa bila kupingwa. Naende nganchirana. Abantu bamintu, kuro our area MCA, uyugaiga. Umuntu bwato muyoko bagenyama, chipare chimoko bori abantu bamintu munana igure, ngava nubuate. Mwari goikange, erinde, atoe. Abachumbe baito. Oriyo bari bachorire, bamintu tobasike. Dabaro babwate si abandi. Abarai baito bonse basikwe. Nagava noito nerasikwe atokorera amagenderero abantu baito banyarasi bagweta omurembobe. Yonto nari gusaba tobeyamo nari tubwaterane amagomba manene goja se familia yiga tubiyonse bya korekanire igaiga kakiti atorane gabana ngambia mono ubanja niyo bonene no nchaga para kari kare ko yenda gochiaria inche na kurete baki na yabantu bagweta goeto mu biro goeto keka na inche na babwatsati biamono gabana karibu biamono airali bagaya kina nasindi grana bori chikura ngabona nenda ngari nashaka ogonyo mheshimiwa Chwango chagai au kwa nenda efemo biamono my brother honorable Ondaru soko ngali bagana inchendo rambirambe yani family yoyo minto Francis oyo ralire ongena yukabet family yo mugakara temo bantu ba minto baramasha anchandete engora yane asogosoro gukomo mugako yo ralire kiageraga etani 40 no mugaka nana yali grandfather tuachirega kobakero linga Francis uralire no atarale tuya ikiagira biteri tuwokwa bantu bamintu baramasa narole byana gaba no kirega gutuleli si abantu bamasimba ward edo wakikishira gaba na Masimba ward is a very peaceful ward keren kwana restikura chiane ngakitu akeretwe igona anyora ngana ya bantu banjite mono ramasha chikura 480 bosi kama kumubugati na 440 gabantu bana masa batakeire baligereriwe na maisonsi yabere amangana ya kwanirwe mangana ya kwanu na ba mintutin ko nyairora lakini gabana ndete go gotebi na intigente kam iga estoy karanste Ramasha Primary School. Ramasha Primary School nere alliance of Masimba ward. Asichinguru chao chige teni manyete wale wancha nko huna babwata abana ba winkaransi kirasi eke ya engatmokro ono eke ya nasari abana ba 100 obamente kirasi ekame tomonke 100 na balimu ikiaga chinguru chao no chige tawo Gantenga fair to well our brother Francis again tutagete no molembe abantu baitu no turarete nengombe ekeruda edu kamengombe tukunyaka biboko ne cheti ndinga joko nyesba ne waya egero rusiki amabere ndio bana sawa tigera yamono meshe yango ngire bageri nale mochumba tumagocha mojumba nyalwali masa yanga chakwa nali sisi ngane elimo elinde togende
Your Excellency amangana mashaka kwa na igarbo maene polling station area karatwara kwenye tarira. You are number 1. Kare Senate Nyonyoga was number 1. Kare say women representative Donya was number 1. Abantu abayiga bunamanye tebamasaba bali bataira ne tubutako bateringa mbiyamono abamangana rakonge mbiyamana sogo chaye egara to aye kwa kuri deni ya obon mbiyamano. Thank you so much. Mbiyamano chairman governor ne family na bantu babintu bonsi pina bakwane mbiyamano to samatana mbiyamano samatana mu soro governor ntu wadenke na ryongo chikura ngoba tebiga omwesimiwa nanto magoje se family ani tu alenge na barabu Jumamosi sasa hii ndio sound inatumika so nibone family kimondoje maroro omwesimiwa dani manduku abantu bamingo ngoba tebiga ndekemo abantu baramasa etore omubaga igoro tuabere for so long ntumanyibi mundu tayo nonore omo ore Kisii County ogokorera asioro twensi tuaga chikura chiagenda ndio karasta na gaba na segete agantebira masake gotangana lamasa no police station yani ngatige chiane ngachikomoka beneri unore ya ndio bisi adani nani mandugu ndio asene brazi musikoro bisema ya leo yeo chega sana checho igrasi yesi hivi pa January ya masango fika tore egente yoga ngo saba usikuri ile ya primary ani ya secondary ile ya sekiru echiwe ile masimba ward yekonge na ramasi ngoba tebire no musiri ndoma abana wa mo join form 1 mwenzi p free paka form 4 so ona asindo ege tongo ba yoga e principal ya secondary ya ramasa ntomori geredi mwaza kuobwa ndio ngeta magendero e para mwana ngosaba kidifu ngeta na nete mwesini ya dani manduku paka aga Sosera Ramasa Super Johnson e pare na ibate ni chando ngong etende ya etu umu Iran na tera pariko ngendera serikali ya Kenya mwaka nichiweza walitende upya process ile ya ndrete lakini msiri na weka chiweza pa January ndio umesema ngesko ni ajibika kwa sababu ofisi ya itro kita ele para wachmate ndio muno gavana azuri wekuru raigo na turora mabera tuisao murabata no ra masa twaba yora mate ele ndo msimi wangu ma na 5000 na ndio timeline ndiveka ngar 5000 na otoramu